Letsatsi leo le bonweng la bofelo dingwaga di le 15 tse di fetileng ka nako eo rragwe monna yo mo seraleng a neng a ikanisiwa ka lone gompieno morwae o tsaya marapo go latela ditsholofelo tse dikgolo mo pele ga batho ba le dikete o setse a neetswe marapo mme o a itse gore ga gone go nna bonolo ntwa ya ba lelapa la gagwe e diragetse mo phatlalatseng mme go bonala a tla gomodiwa ke gore setšhaba sa gabo se kitlane le go mo ema nokeng mme o na le kitso ya gore maikarabelo a tsayang ga bonolo. Today I am addressing you and the world as the one who rests on the shoulders of hope for the future. Le fa e le kgale a kokometse setilo sa bogosi gompieno e ne le go monela semmuso setefikeiti seno ke go bontsha gore puso e tsaya tsia dikgosi. Today we are here to witness a new epoch in the history of Amazulu. As the President of the Republic of South Africa, I am here to hand over the certificate of recognition to His Majesty, King Misuzulu Kgosikgolo. Lefoko la kgakololo le go mo lebogisa go tswa go mongwe yo mo maemong a segosi malomagwe e leng Kgosi Mswati wa boraro Kgosi Misuzulu o ntse dingwaga tsa gagwe tsa bongwana kwa Swaziland. Gongwe yo ke monna yo ikutlwang fa koneseditse tiro ya gagwe bontsi bo bona tiragalo ya mothale ono gangwe fela mo matshelong a bone fela ene o setse a bone makgetlo a le mararo. Tirokgolo e saletseng kgosi ke go kitlanya lelapa la gabo setšhaba le go rotloetsa maAforika Borwa gore mo nakong e boeteledipele jwa setso bo santse bona le seabe.